Coco. Okay. Hey, wala nini daleka? Yeah. Okay, shoot ma yena ukhave isikweletu sale moto le entsha ahamba ngayo. Yes. Yena sonke lesi sikhathi bekhokhela kahle. Azange akhokhe. From day one. From day one azange akhokhe ngoba wayekhokha u-Edgas wayethatha icathulo zomshado umntwana wakhe eroshana wathatha icathulo e-accountini yakhe wahlala wangayikhokheli yenza i-interest so wafanele ukuthi abhadale leyo account wayethi uzoyibhadala kanye kanye uzoyi-2 wathola ukuthi uhlala namakhadi mina ngibona mase ngibheka ngoba into yenza ukuthi ngingasheshi ngijampe ukuthi mina ngangisasebenza so ngine-debit order. Oh, so ithathela yona imali wena unganayo la sengilaka khona ukuthi lo muntu akakhokhi yimi into ongiyenza i-debit order yami iyaphuma through emalini yakho wena wena the moment umthathela izinto bengathi ukuthi yena khona imali each and every month ayikhiphayo ayinika wena isivumelano bekuyileso hayi ukuthi ayinike mina ayikhokhe esitolo kanjani ngoba wena kumele ukhokhe esitolo hayi yena akhokhe esitolo angithi ngoba umuntu ukuthi asebenzele kude ngiyenzela ukuthi kube lula no yena bekumele ayithathe imali ayinike wena ngoba bayithatha kuwena not yena bamaze esitolo kusho ukuthi iphutha lenzeka lapho but I didn't mind ngoba ngangizitshela ukuthi yena uyabhadala ngithi nami i-account yami ngiyayisebenzisa so nalama I think by then ngibhadala kuma 440 from i-debit order 11 years now. Mina ngendlela engiyibuka ngayo ungazothi ubaba lo shuthi the day one yena wakwenzela ukusa ngoba wena umnikazi we-account wena umuntu ababamba kuyena imali yena abamazi esitolo and futhi kukhona la kwake kwafika khona kuthiwa sicela yena azosayina angithi kwakuwena kushuthi yena kahle kahle wayikwenzela ubutsotsi ngoba from the day one kwakumele aqale ayinike wena imali the time nje kuthatha esitolo imali bathatha imali kuwena not yena bamazi esitolo yena ka exist esitolo kona kwafanele ukuthi kube njalo kodwa ngokumthemba ke nami